hadiratmu di setiap langkahku, ku maukan memimpinku sepanjang hidupku. Kopi sanangan tatuang kumadati din sanan. Mahita ko pati lambus saot kay sisan dati miyampay magisisat ako pati isong sambayan. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw da tatuang iti insan pakago yahay dat kapagyamong kago. Makiano yahay dat alumis da piramutan iti nagi kaindalanon iti kay sisan dahay gisambot asinondot orikot opurimanan dahay tamodon isuanggat oritan no panambarasan na tutong lubay na. May nagi yahay ginawod osanong nagi kasiribawon na ginawag gisambot santob no pod di panambarasan nga otarimo dahay miyampay ginawpay ngukab monarimo nagi di santob isusudod no kaintalang na tutong lubay na. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tatong kumadati din sanan. Puji Tuhan tu padadi rumasam o sa pungrasam mo iti dite no impuno pa sino mambayang nga marasam no nga ay o sanong ibuat tu adi alasu kopiyo. Abahang padadi tadam alasu nakanta dadi re. Insan pakaguh dat mangunsi kawaku montokot daerah Baluran tu opusaw ko kumadahay dahitid nangoh pamol hana-hanam nasangka tegere jad daerah Baluran ni among hitimanta da Baluran ulu dusun nagi ulu muanad ay tokom aramay no tidak iya dikasari nga ako ni ka iya dikasari ay dalanan dati ti komonda lang adon to kano bati kapagyamong kot asapo nga ay ikalansanan dat katilambus padati kalidasan na pamaguna na timpudon dam harapada kasari kasiwatan dati. Baino no pohom panambarasan na padati nga minangigit tulu dat amulok. Tumbayan ko doon sanan to kono po nga orohian o manuh to kadadat iati na po nga paymulok kasari. Iyoho apat na din na po dam 2 taon dating po bayno nga ginawa na po 20-an lagi mah. Iyo kayo piyahin na korikotad 5 na hapod, 6 na hapod, 3 na hapod, bahkan korikot hatu sa taon. Nga ginawa na po nga 20-an lagi mo ti. Irin nagi kakuan dat ay bobos po di tangan na kamagadud. Kada na ngay indahu ka. Kada na ngay pananam mo paray. Kada na ngay pamutong, kada na ngay parabuat ka nga iti na pamololohi ngam ay milad aduhan tu nakalahi nga bugyatinan nga ginawa na po mga 20-an lagi mangulit lansa to ginawa intaan no po hom ginawa po hit kanud momorik ko to hinggohit agampot bo nga ginawa na po mam ay apusus puji Tuhan to pa yung mulok kasari ginawa. Jadi insanan to kono pati nga milaborosan dat orohian to kono tit kamoyan dat amulok bo. Mantad ka itit kainano nagi itit umur iti umur dati. Orohian to kono iati no pangap. Di tadaw ko nihab 2 hari bulan, bahay na 3 hari bulan. Amon po nga nakalohing to ka nakagusa nga daw. Ay.
Omulok nga napili. Aku di pinasurati let napili dahil ay tuluy la panambarasan tu malayo igadi ti napili nugyati napili da dusunay. Napili. May dagyan ako rati nunuhat napili da dusun. Manto ko na po o ilat 1 Samuel book kahapodam monom ayat kaiso gisom dot hapodam talu. Jadi hapodam talu ayat isuang dan 5 na hapodam minit da mandati o. Nunu napili da dusun. Omulok napili ka. Ino po hinaritan dihiti nga Raja Daud. Isiyo na po nga numan urapay nasilih dot raja. Ya, osaraw ko dit. Penguatan di Elder Fred. Aiso pagereja dohiti. Aiso gereja dohiti. Walay na pitimungan. Nga inapit nakongay dihiti di bay no hom. Gayo hiwalay. Nga harakaboling kahangan na takuri. Jadi inapadihi pitimungan dahiri walay tagayo hindi nga ay adi milad katilambus. Inapanday pitimungan da timpud orikot nga ihiti walay sampaping iti kayanan kudat manamboros. Jadi napipakatan na dahil di manawalay inapanday panangisaliwan di nga panorwon man palanato iti tinan iti bangunan kuman pa di palanatan nga man tambing-tambingay bo man tapay man oligo man limputo dat lebih kurang nga talu kaki da timpunan hirih na po kayanan nga ay soot kantob dati dat papainalan na kabaktian. Iya dih bodiri tampinay ngay. Jadi timpo na pod ori katom may konda among gahiti hiti ta kanandad magyuhup pa isuang kabaktian. Nga arohyano ko id mangimbulay dat iti na po kayo na niti hom imila dati borosan dat o tagil-tagilan. Ano o tapis-tapisan bo. Milad ato ka na milang may angil-angil. Kamuyan na po nga sakira na po isang o diri nga kubukwat. Jadi agayo ho cabaran dahiti nga agayo no but ay cabaran idi nga ailan datid lobi kagayo ho kinorohingan kumantan dan nunuh-nunuhit kantobot ay kaindalanon dot karohanian dat umat-umat daw. Amin. Palagodan na ako amin ki. Yun na pwede ba yun? Gumo na amin nga ang olagod tamo da amin di ulit iyo pa di manuhot tumingkod nga ikisamangat yung yari mo. Okay. Jadi mantada kayong talangan dito ang pinay may nadahan di manawalay hitong panjang kira-kira budget monolon kasari kantod inapay manambing mamalanat iti bangunan nga may na po di budget to asimbayan ni dim katalan kasari lebih kurang 3,000 lah. Jadi mingat-ingat nakaguhot baluran. Mingat-ingat nakagu baluran teko isay na po kayo makikinangod dusun ministry. So iran ori ko to pagangatan dat ba kano may to ko pa yung kakato ilat patambingon kahom. Sumangkat to ko no moy. Ni ba eri talo na tarigi. Lebih kurang gat 10-30 ni patambingon. Tamudong 3 batang. Lantak zing 4 batang. Zing 10 kaki.
10 ke 12. Jadi pikir-kira dalam lingkungan 3.000 lah belanja. Kuno di kau yud makihup do kayu nga sekira daharohit kagayaan do ginao do kayu muhup po isuanggot pelayanan melalui ay perbelanjaan itu papalanat tianan do sumambayang puji Tuhan. Ya lebih kurang 3.000 lah. Kira-kira dalam 3.000 lah. Jadi kalan sana andat hali piad kamu yang takut sekiranya po sango dom kubu kuat titikinan itu nga tumbayan takut har na paralan da kinorahingan dat ay mengintalang mengimbulai dot ay pelayanan hitikinan itu. Jadi miladi dati borosan dat omulok pakadaw ti kaisisan da hiti tadaw di baino asapawi kau balu tanda ti nakarikot kauli kau nga anak aw na po napuri manandahay sunyi sopi na po napuri manandahay sang kurunggu po ihay diti nga iri na dahit iman-imanan ay insan tadaw iyati nakagumu dahit hari ginaw dati tirdi. Jadi halik piad omulok poti kay sisan dahit tadaw nagibay na nakaindalan nga ay muh tuo hibagi hari boki miagalat tit na miagalat hindak kinainan na kau baka daw ina pwede gulupom satu keluarga kau no laid talo keluarga bayno piro nadi orumpos sa gereja. Amin. Oke, 1 Samuel 26 ayat kaiso. Poboro sa kinorahingan kuma di Samuel, Nabi Samuel. Piroh ponang kudili naidnud maginupus di Saul. O koninangku ko isiyo pohom nadanku sebagai do raja mentok Israel. May suangay na sungu isi la tabong tanduk mo. May suangay no sungu nu datumaw pamanaw no. Manuhu ako dia dat paparikat ako dia dahilad di Isay tulun da Bethlehem tu ipagilitan no po di tanganak daw nga no pili ko sa ulo na raja montok daw. Nga boras di Samuel pengkuro ko di mo ngay. Ay lan no po di Saul patayo no ko siya kasya. Boras kinarahingan pangigit ta sanginan at sapid omulok ang paborosan dat rumikot ako mo'y papasambak korban kumakinarahingan. Di na po itadaw di bayno nga aramahay na hit perbincangan sekolah sabat di nigitan di pasar daerah Beluran, pasar muda Jenio. Nga hara di minanguhat pingukura di kecewa. Apakah itu kena leboras at kinarahingan? Sekira ikasindualan, labi pun ti magiuhang-uhang bo, ti magisinta-sinta. Sekira na po tangkiadan to ko, aruo lagi ginawa bo. Tangkiadan ko na po sumandak ti ko tangkiadan da tanak wago. Tokom. Ina po'y apahay-pahayot kapuri mananam koy had na gyabo. Ano kan pakanto kongonduan lah. Ilo po taso nga kulom mihadi letil. Ilo taso nga mihadi kanto letil lagi magalahong. Jadi orwol lagi anda ginahutong kiadan. Nga nuno ka kinorohingan kumadi Nabi Samuel. Kano po siyo? Piro po nang kulinay nung maginupus ka. Tu isiyo na po mnadan kuno isiyo ka. Ingka tako nagibo. So, montok do kayo hit tinong kiadan na sumandak tay katanakwago. Oro hali ginawo kay hada ginawo kay katuro raw mo nga
no kakinarahingan dahiti. Piro podilin ay dumaginupusin sumandak tay ko tanak wagun no. Minangada isyo dia ka. Jadi ina podi kamon lolo nga no di man to kod magihad maginupusidit opus dia. Logihad harohit sarita di tadaw di banad it nurdi eksiden no motosikal irinan no pungaranan ilogihad. Jadi ihati sekirot iyo kau tanganak wagu tay ko kasumandakan di tongkiadan putus cinta nga piro nu di manud mogihad muntok kitulundot opus dia kinarahingan kadaw nga yo dihi nu di manud nu kasyo. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Nadan kunisyo kakinarahingan. Irin itin sasama didit mentok do kayo idended nang sindwalan na ginawa lagi. Nu di man nu magihad ko maginupo sidit amuhang dia iminanong kiad dia. Tahu suhang ginawa da pusus. Haro isaot paguhatan na hiti. Isay tapad Daud. Ay nako simbaro. Isay tapad Daud. Isay, no bagyang harandaw. Isay tapad Daud. Isay, siapa kadid ngon mulayo sayra na po ayat katalo. Karikat ka na panda dihilo nga angatan na isay do mayrikot ti pacara pengorbanan idi. Poposunu da kundo kumadia dat nunui apatut nudman paburu. Urapay no montok doho tulun dit oroitanku kumadia. Iroitonku kumadia. Jadi rumikati Nabi Samuel lahiri angatan ni Isay man kunon da pasunuda di ampay kukurahi paindalanan dahirim urapanan day tulun di inapili kumontok doho kinarahingan. Gumu ano kasimbar ki Isay. Di milad anuan da titungkap po gumu ko piyo. Harapada tahu nga isang milahi. Iya dina di pinaburu di Samuel isuang ayat ke-4. Rikot na siya diri kota Bethlehem. Ina padihi tongo eldah ngay dahirin sayran nako kita di Nabi Samuel lahiri. Nga minoyolo rapaw di Nabi Samuel miampaydot gementar. Tumungob mudosi tumangkabo. Kopodasihan ti pamat Nabi Samuel gitu. Nga iya din bugyari bo. Miagalapod itit mo si tarmos iti pastor. Sigog ka na pod korikotit ministerial pastor Hamir. Tok. Tiko korikotit setia usaha misyon dahiri. Korikoti bendahari, korikoti presiden. Pinopoilo. Nga muhot-tuhot ni ginawa dahil. Tok nunumadi kaantakan iti ka. Tumungob ito sa rogi. Irino did. Ito mo darapaw itong elda kumadi Nabi Samuel. Nukadilo. Haray nang pun iti napakarikatan nga membawa selamat. Kagalagal din. Asal lo rumikati Nabi Samuel. Nga haro no hikantakan dot ay poporikot korutumon muntok diolo pikiro-kiro tu korikot to po isiyohom haro no hit pembida-bida dot awayaan teko talang antakan hindi podosihan gitu. Paingkan lagi buat kadaw dit
Iyo kayo hit sanging karaja ngai mengiran idong kerajaan te ko i swasta ko i sendirian borhad ko kori ko topoy woyoon muhot to kono ay no kuruma di silo tumayri ko tabay no ka asaru no po may asaru no po ngayon lawato isi kulando kayo ngayon lawato di PPD nga tumongob to na ito nga sigu ay nukuro dito asaru tumod lo PPD do may lawat ka tumongob nito nga sigu kumuno pa nga haronit korikatan po silo nga nunuto mo don kahari tuhot tutir di no kadi Nabi Samuel ayat kelima simbar no po siyo ya poin topot rumikot aku may papasambak korban kumakin rohingan kuduskanlah dirimu rikot no miampai doho do acara pengorbanan ini mantadidi Nabi Samuel menguduskan Isai i nagi tanganak daw datong kusai di nangatan dat mengoy amung acara pengorbanan ini. Nakuratu haradati kamuyan dat menguduskan diri. Iati napotid mengoyri ke gereja nga pengkukuro. Haratu keperluan dati dat karai titit menguduskan diri. Bertobat sebelum makarikot tahilag sebelum memengai takot gereja. Haratu keperluan. Nga kaubasan no padati may toko rikot gereja ipiay sambayang dati nga nunu kadati. Inapay karikatan dahay dahi titi nga akon ko popokito dat kalumison dahay. Akon ko popokito tirasuk dahay ongalumis. Akon ko mangigit dihay tit kakayaon dahay nga rumapaw yahay dia miampay koposyon kabobayuhan din na sa samu. Yadi nahit ni manto ko igitay. Columbus datit isuang sambayang antakan na mo ito ko rapod isuanggat pitimungan da sumambayang. Nga miya galidit osonong na po dabo. Kumon ko na po osonong nga sakira na po manto ko paindalano paingkukurlat paindalano nila tulun-tulun ngay may among ilat acara korban nga no kadi Nabi Samuel menguduskan diri kau ka. Iati kadaw nga ay haron ay persiapan dati montok itit piomungan da sumambayang. Matumbayan ako iri no kakuan dat nakuratu haratit hari persiapan. Okon ko pikira-kira inapay hari persiapan hindi nga may napangunggo idi tongges. Kiswang po kaiso. May napangu kabi icebook, harapo manok ka iso, harapo rapaon ka iso, harapo wagas ka iso. Akon ko irino, itamo doon di hari persiapan. Nga, sekira na po pagalon datil dat may papasambah do korban. Apo korikot, apo rumikot, may among, may ngerapod dit papasambah do korban. Yolon po nga, mereka akan menguduskan diri. Jadi iati hari persiapan okon noko posa mandati poin nuride. Posadia kakamot montok hari sabat nga itit hubungan dati kumakin orhingan nga kanuda dati man posadia ay mangko hinggo no gidi hinggo no gidi ay gumu na kalamukan dati arait ka ilot ngon na po dati arait lo menguduskan diri kam gumu na kalamukan dati iri pagid araitan ko diti kunggu hari persiapan kungguon no dati itungges da aiso no idarum po papakitod piro pag ginumudit suwangi ditongges ngon hari Jumaat ngon gya kungguo
kakat-kakaten kabagal pod gisembot katali bahari Sabat kah. Sekiranya pod agaan ngon kagu kungguo isu piar kisuang po kaiso. Nah, aiso ngon mantan saso ngon gentiai. Persembahan memungut persembahan ukaban gini binulang nam binulang pa yan bagian datu sini binulang mo nga ukaban gini pilih-pilihon gini minggo takon dadi takon ni orauk-rauk kau basanom soringgit lah kata hak itong kasut dati nga man gini burus-buruson gini nga dari Sabat itong rasuk nga man gini nga polosuo luna-luna ho tok ilo numati kalau mo kondati lo. Jadi irinon nakura tu hari-hari persiapan. Suai ke poposadia tako di kakamot ngai. Itong kitab nga kasuaban hari Sabat pugag-pugagan ihumon lagi mangkun hinggo di kitab di ka. Kokoyo lagi nobukan di saminggu gitu. Jadi nakura tu saira dot kamung tokod isuang ga pitimungan do sumambayang nga siodop tokono. Okon po ka siodop nga mayaw kayawi pemusarahan. Okon ko hirik kebaktian ni ginawa dati. Tu ato kono ko sodia di tadaw ko ni habo. Iko sodop nasukup tadop nu. Nakasadia kakikirot yun di. Karaja nu nga nampakan di hari persiapan sebelum ditadaw Sabat. Saira na hari Sabat pisoro-soro di karaja. Harohi mangku menguni na handphone nga bisnis urusan ni bisnis. Bisnis sebagai urusan itu bagi nga malayo nang giris. Tay nga sumaliwan ka no, mitaliwon, sinsung kan, monalipon, nampakan di hari persiapan. Jadi intan to kano po dilo nga, agayo no da keperluan dilet, harohot persiapan muntok datid isuang dat kebaktian. Nakurot, kailokom nakurot tu, asaro ako kalambat to bersiaran. Persiapan akuri. Aiso persiapan. Andi putut temu tilad. Nakalasu ti telepon no kamu tilad. Taburusay. May kagu undara ila page ki. Hara na po kaboling kahangan. Okay. Jadi mentok no pod miagalit iti bersiaran paling go kontok taluna ho pada minit sebelum bersiaran paingiri kau na itapurimanan kula paingiri kau na hom tumaguang natit iti kakamot ngai data top up data nga duo di tindan do bo isa o page isa YouTube tu isisa na pagunan nga ming karakata no ba nga kampay gaduo data top up itibuk kitab nakasadia sinding nakasadia nah nga puji Tuhan tu nakasadia ako di tadaw iti dondo apa nori kat 9 nakasadia na nga sikap kopi Eldo Fred minangu kabidiling. Saira no pod kailang tay kopi 2 kuiling idi nga andadon pod ako paling kurang 1 minute. Sumuang kau nagi. Tu kaintalang na pailingid di. Tadasan ako sumuang ako po ka banilet video daw. Tu terutama
grup Telegram dusun ministry, grup WhatsApp kaiso. Tu irin na pwede nga kapagulo poposan ko palaling hila Telegram, post nagi DM1, mantada DM1, copy, post siling, may hila status, DM2, 3, 4, 5, 6. Ka-post pa hila gisang mag-group ko ano ma'am, ay nuridi online naging dalat video. Iri kakuhaan dat, tadasan na po daw ko rin nga, kabot pasikap. Jadi, paling kurang 1 minit. Otari o kita daw ko iling, paling kurang 1 minit sumuang ko lagi. Okay? Jadi, iri nulat, ilo persiapan, ilo kakamot, ilo pasadiaan ngay. Ay, hingga na diri di hoy. Okay. Ayat ko 6. Sayra na po di dat sinumuang yelo, kakita na di Samuel, ino pa'y kapagulo, nga Eliab. Ngaran, nugi nga, tokom iodit awakas sa karangan. Eliab, alab. O do adit, Eliab, kan po nga, iti kangkab nga iodit alab, harang nga it, nugi koretani, isayap, wing. O iodi alabot, Eliab. Wah. Kapagulo Eliab. Nuka di Samuel no kito. 1 Samuel 16 ayat ko 6. Sayra no pod sinumuang yelo, ko kito no di Samuel Eliab, kano po ginawa di Samuel, ato kom itagwangan, kinorohingan, dodondo, ping kakatit, urapan di siyo, kadi Samuel. Baros ka kinoringan kadi siyo, kada intay, tuwas di siyo, kung ilo pinanginan daw, halip yan, aranggo, perawatan yang tinggi, tu na dami siyo, o kung mali ko, o kita tulunat tintang kinoringan, tutulunat kong o kita, nunoy itaguangan bumato, na kinoringan na kong o kita, nunoy iswang ginawa. Kayo. Kau kita iswang ginawa tulun. Kapag kita ko piyo nga, aga-aga itaraan. Rogon ka daw nga, dinagi mo. Ayos siya ka na suwang ginawa, dati nga, aga may siya. Aga ka kayo inapwetulun nga, guntalo. Aga ka kayo inapwetulun di nga, dorongson. Buntagod. Aga-aga ka kayo. Logi hadis siya. Nga ako kayo makayo ko piyan, payin kunos pa ginawa siya. Kung tumayan ako, iyo kayo, piyan may karuang. Pero na taon na ako may karuang, ako kayo dating kuno ko is mga ginawa di karuang. Pagin, kopi dulu kasari, kopi dulu kasari. Taas ako niya pa rin suwang ginawa ko piyan. Ibiyan karuang. Nga, kinapahingan ko ho, kayo na ginawa dati. At ako poin ka naging miyagal yung mga ko sa mga hirin na data ko ingatan. Halo kita dati atak-atak mo mo sa bayan. Nasira na ko ba na pumalan hinggad kan pada dati pa. O girot na siya ka. Nga silgan mo o kita na dati ay lang dati narato. To ino pa o kita dati ngan mukha kinarahinan dati. Tulun na pang kakita nunuhit itagwangan ng mato ka. Na kinarahinan na pang kakita nunusuang ginawa. Jadi, right po mo ipia sambayang nga, monopot ako nagyari. Tu kita yung pati kinarahinan ni ginawa dati din. Ay, monopot. Jadi, mo ito ko sambayang monopot. Nunun
di bo. Aroh yan ako na di sarita para yan manugot lah. Yan di alumisitit kabubuyo na tawan natin ba no? Ananaro nga buwit. Mano po pukul 9:60 lagi. Aya, ano ko puta. Siyaw to ano ko sa dia. Nadi ano ko sa dia oy. Orang yan ako na manugot ta iso sarita karait ko kita suwang ginawo. Harot isang ulo na soldier. Hingga isiya na pakatinga ay no lambusan konon tepet pinuluhom nato isuang kepisangan kobolaw na isiya di kasuang na di hiri rumah sakit sanina rudi siya dat ay isuang na perawatan mantadit non kilometer daw na tabu ina po di mantamang hindi nga sa ulo na ay juru rawat tanduan du juru rawat tandu baik na hari juru rawat ako say hiri na di rodi na dat in padihit ay tandu di nga mantamang gisyo hiri na din kapintutum na kapilan ay sa pibilang pagaduo sa pibudyang sayra na po din nagkatatimpu giputut-putut suara ka patutuban na di kago tidak lumisat suara gitu oke sayra na nagkatatimpu na kasaliwanan kadidiku say umadit di juru rawat datandu ay paling kuroh dat kumawin to ka sawaan tiya ka kadidit di sumandak wah buli bok buli mato ka kakawin na di na haro na di kombolo tadi di soldier dat mongoy ambalut mongoy sang keduo mongoy kakap mongoy ompuya dat hirwalasyo santa daw korong wisi ditambalat daw mag-iso sarita nabolaw na gadi ano po na rong siya nga ano po na sila nabolaw ay kanta na siya kumawin nila kandulan ay alumis ka to pamuhawar-hawar matuti soldier mini among diolo no kadis siya haroy kanta katapatanin na boros do kayun do nga mantado no bolaw ilong mataku kokito ako di ginawa siya ano po no bolaw ilong mataku nga ako kanto kokito suwagi na ulat sawa ko nga mantado no bolaw ilong mataku kokito ako di dat ginawa siya ka to kay ay menurut mo ko YouTube asa nang ka aya misoy satu bar na giat cellphone meden aya ay tapoting ti di dasar hoy gi bah man ku paputu to YouTube paputon ka puku kagum sumuang kau kago ki boleh kah